Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. أزول في الكونت مرحبا بكم تاع شانينو سلامة غيني كنت تبوي غساكيني كنت دي عجب غساكيني بوغ كنت لي فوندون شوكولا ذاين سهلون ماضي سواء متخممت بوغ ان غوتي او بوغ ان ديسير ني داكومبانيي مثل كذا une glace. Voilà, une glace ou avec une salade de fruits à côté. Voilà. كنت déjà تبع مثيت. Pour cette recette, il vous faut 160 g de chocolat noir, 150 g de sucre, 50 g de farine, 130 g de beurre, 3 œufs et une pincée de sel. Et là, j'ai un bain-marie. Je verse le chocolat. Voilà. Je rajoute le beurre. On mélange. On rajoute le sucre. 160 g chocolat noir, 130 g بودر، 150 g مسقة، 3 ملالين، 50 g الفارينة، هكذا الشيط يطيح من الملح. Voilà. Et on mélange. Et là je rajoute une pincée de sel. Voilà. Rakhلاقيه ترمس le chocolat, le beurre, le sucre, une pincée de sel. ملي قسمت الشوكولا في كاسرون تلاقيني يحمان باش تخدمت في ملالين يوثيوث مية ترومت مليح وكنت سبوين 3 ملالين تزرمت الشوكولا ياكيني يحمى مي ترزمت يوث تملل ترومت مليح الا قا ترومت مليح 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 مولاش خاطر سبوين ملالين اللي داخل. Voilà, hors du feu, on rajoute les œufs une par une. Il faut bien mélanger, sinon les œufs ils vont être cuits. Voilà, une deuxième. Et on mélange à nouveau. Voilà. المهم مليح مولاش تملالينا بوينت. Voilà. Et la troisième. تسن شكيسن اباري كولي ولا مكيت نحمل وا الا هذه مليح وا الا قادي لي كان كني فوندون لا نويضن يفوك لو شوكولا ادمغ لداخل هذه لكن ليكيد pour un dessert magnifique. تخممت لو فوندون يغان à côté soit les glaces ou une salade de fruits. Pour un dessert, c'est génial. لكن تزرم la plupart العشاء يحملون الشوكولا. Et on rajoute la farine. On met 50 g de farine et on mélange. Voilà.
voilà. La préparation les moulins pardon. C'est le four à 210. تنتجن 10 minutes. بس بغا نتزيفو مليح à 12 minutes. Voilà. كل يوم نمشي سنبغى. Voilà. Moi avec cette quantité, j'ai sorti 9 fondants au chocolat. يمكن يوفر لي 9 لي فondants au chocolat. زوين شتاقي. Voilà. On les met au four à 210 pardon, pendant 10 minutes. Et voilà. هاثناو مثل ترمس الفور 210 غنتجم في 10 دقائق. هاثناو voilà, on saupoudre le sucre glace. Après la décoration, je vous laisse le choix. Voilà. Voilà le résultat final. Voilà les moelleux. Voilà. Très bien. On va couper un. هذا نبغون يون نولي داخل. Voilà, il est fondant. Voilà, ça je l'ai mis 10 minutes. Et on va couper un autre. Là, je l'ai laissé un peu plus. Là, je l'ai laissé 12 minutes. Vous voyez, j'ai fait deux sortes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. مادن كيني أكون تديني قمة بزديل هنا على فيديو نظام ما يبغى ربي بقى على خير.